Ну що, привітання. З вами Міністерство андеграунду. Як ви бачите, ми знаходимося зараз в самому центрі Польщі. У нас спочатку скончився цукор, потім скончилася греча, потім отоплення, зникли доми, і зараз Варшава виглядає ось таким чином. Да, я думаю, апошний оплот продакшн цивилизации. Апошний оплот продакшн цивілізації в Варшаві. В Польше есть 2 микрофона, 1 бук. Короче, мы сегодня... Это не зусім камбэк. Привітання. Мы вернулись на пісічку. Поразмовлять про тусовку, поразмовлять про закрыццё клуба 28, поразмовлять про старое былое. И хайпануть нормально. Джингл. Ура, короче, пакуль Артём не уселся для проформы. Нет, почекай. Вот, коли ласка. Поглядите. Вот. Артём настолько подрыхтованы, что себе на здымки в кустах и подушечку под жопку подкладывает. Короче, коли вы хотите, каб у вас добра атрымоўвались падкасты, паклапаціцеся про комфорт. Жопа вам скажет дзякуй. Так, ну что, давай, может, начнем с тусовки. Что это такое у нас тут начинается? Давай. Коротко. Мы робим фонк-тусу. Я впершыню врываюсь адказна уже цалкам в арганізацыю івентаў в Варшаве. Адразу адчуваю гэты чароўны прамоўтарскі вайб. Літаральна сёння, напрыклад, у мяне пачаў вылазіць герпес. Вы зараз, напэўна, не заўважыце, но я адчуваю, што вось на верхняй вусне трошку справа уже разверзаецца ад. І это для мяне, верная прыкмета, што я эмацыйна вкладываюся в арганізацыю івента. Будзе смешна, калі ён пройдзе разам з івентам. Ну, глядзіце, калі выйдзе гэты выпуск, уже будзе зразумела, уже разверся у меня ад. Ці не, я буду в каментарях вас трымаць в курсе, не хвалюйся, калі ласка. У меня есть цикловир, я ем мазь. І калі вы на афіше побачыце замест твара Альберта вялікі герпес такой, не здзіўляйцеся. Просто туса складаная. Вось, ну, короче, это стресово і прыемна і перспектыўна. У нас впершыню, напэўна, зараз на гэтай тусоўцы будзе іграць не все беларусы. Прынамсі, у нас будзе сапраўдны паляк. Короче, да, для мяне важным момантам было не закрывацца герметычна в беларускай тусовке і не нюхаць толькі свой пердёж. Важно понюхать яшчэ, обменяться. Короче, да. В Польше фонкеров мало, але яны ёсць. І мы, конечно, хочам пасябраваць. Ну, мы паспрабуем і паглядзім, як пойдзе. Да, і, конечно ж, все беларускія зоркі ладно, 25% крепеньких зорак беларускага фонка, диджеинга будуць прысутнічаць на тусе. Насамрэч можа падацца, што Беларусі фонкеров няма. Да, ну, Беларусь — это 1/3 мекі фонка. Ну да, насамрэч, типу, большая частка, не большая частка, но Lost Century, типу, я ведаю. Прынамсі, я доўга слухаў яго і не ведаў, што ён беларус, типу, насамрэч, типу, это чувак, які в Мазырі сядзіць, типу, і наебурывае на кае трекі. А ён не сидит в Мазырі, мне падаецца. Мне падаецца, он, ну, як мінімум, чувак играе в рашке ўвесь час. Мы не ведаю. Ну, за Мазыр респект, а астатнія опускаем. Короче, да. Ну и за музло респект. Ну и Lost Century — это далеко не один из велико прослуховываемых в спотике артистов из Беларуси, просто дохерища. И с Украины, конечно же, дохерища. Ну, я его сказал, потому что самый ведомый, напевно, приклад, для меня. Для меня так само, я бы сказала, что чувак играе концерты сольные кшталту, збирае здоровые залы. Довольно круто. Стадионный рэпер. И стадионный, и спотифайный рэпер, и не рэпер. И тикток рэпер. Да. Як людзі, карацей, фан-факт, што до 28 клаба мы рабілі таксама фонк-тусу. Да, я таксама правярала, чисто для сабе. Першапачаткова
ну, ідэя была нібыта агульная, но асноўным імпэтарам гэтай ідэі быў Артём, мне падаецца, і мы яшчэ ад каманды КМВ чыста рабілі гэтую тусу. Она называлась Holy Funk. Все І по фактам. у меня адразу першы флешбэк тыпу з гэтага, як карацей, это было в лоу-фае, і нам трэба было зрабіць там якія-то пэўныя дэкарацыі. І ну, у нас тое, на што нас хапіла, тыпу, это зрабіць сцягі, тыпу, но так як мы не паспявалі зрабіць сцягі перед тусоўкай, мы пачалі іх рабіць адразу на тусоўцы. Это не вот этот стяг? Это уже, 10-я, напэўна, ітерацыя сцягаў. Карацей, і мы взяли чорную тканіну, просто якую-то дзесьці знайшлі. Ці ў мяне, напэўна, была, Альберт взяла, тыпу, балончик белый, і мы стаялі, тыпу, малявалі анкі і назву Holy Funk прямо перед лоу-фаем и чекали, пока она высохнет, каб повесить ее в клубе. И нюхали фарбу? Yes. Ладно, что мы про сабе, да про сабе толькі. Як ты сабе адчуваеш наконт вось арганізацыі вечарыны? Блядь, ну это странное пытанне. Ну не странное в сэнсе, а карацей. Мы нармалёва стрэсуем. Не тое, каб сварымся, но цяжка. Но мы вывозім. Мне падабаецца, што мы вось тут сядзім і записываем падкаст. Ну, у гэты раз, прынамсі, я, напэўна, не завязаны цалкам на арганізацыю, менавіта на арганізатарскія штучкі. Тыпу, я раблю промо в асноўным. Можа, так на полфёдора з кімсьці дамаўляюсь яшчэ. Так, в цэлым, тыпу, я так першасна думаў, што калі я скіну, ну, в сэнсе не скіну, тыпу, а не буду займацца арганізацыяй, а буду займацца менавіта промо, то ў мяне, напэўна, будзе больш часу на гэта, але это ўсё фікцыя. Промо зжырае проста кавалкі часу, тыпу, і гэта складана. Трэба дызайны выдумываць. А я, дарэчы, толькі хацела сказаць, што я все нагнетаю, не нагнетаю. Можа, у тебя заебись все. Можа, мы пачалі рабіць тусу, і ты адразу зажыў. Ну, амаль што. Ну, з плюсу, тыпу, я не ведаю, ці гэта звязана ці не, у меня з'явіліся новыя іншыя праекты прямо падчас арганізацыі. Так заўсёды бывае. Все мухи прилетают. Да, как вы разумели, до гэту я просто месяц сидел без проектов вообще. Типа я просто сижу такой, как Сыч, такой, приходите в мой дом и замовляйте у меня працы. А яшчэ я, конечно ж, раз мы размаўляем про арганізацыю нашай фонктусы і хто што робіць, передаю рэспект Паліне, маёй соарганізатаркі, нашай соарганізатаркі, і Мікіце, які дапамагае. Мікіце Сузукі. Да, і, дарэчы, у нас будзе дыджэйць модны тиктокер фонк. Я зараз гучыць загадкава, но мы все растлумачым в комментариях. Калі б яго не было, типу, в самом промо-ролике, было б складана. Не, ну это, ну хтосьці можа паглядзець падкаст, но не паглядзець промо. Ну, карацей, мы загадкава зараз размазваем. Вось, яшчэ дзякую вялікі Анастасіі, якая нас зараз здымае і таксама удзельнічае ў промо і дапамагае. Карацей, і всем варам і варавайкам, якія на нашым раёне збіраюцца, каб дапамагчы нам зрабіць тусу. І яшчэ збяруцца. Карацей, Артём, конечно ж, хоча паразмаўляць пра тое, што чаму ён прыдумаў закрываць эту лавачку, так званы проект 28 Club. Так званы. Но мне падаецца, вельмі важным будзе паразмаўляць пра то, як цудоўна здымаць на прыродзе. Но, ну да, насамрэч я таксама хацела б паслухаць, калі ты толькі сказаў, што ёсць прапанова закрыць эту лавачку нахрен. Я адразу придумала вернуть взад подкаст, тому что, ну, па-першае, мне падабаецца наш подкаст, і таму што я бы хацела атрымаць яшчэ там эпізод ці 2, калі здароўя хопіць, як мінімум. І мне падаецца, што камусьці таксама это можа быць цікава, калі гэта так, калі ласка прасігналізіруйце. Да. І мне падаецца, што якраз вось праз падкаст это был бы самый пагружальны і душевны спосаб, каб ты распавёў, што там у тебе в галаве і в душе адбываецца, і чаму ты придумал закрываць прожект. Ну, я пачну. Абсолютно. Па-першае, фонк уже неправільны стаў.
Вы бачили гэта что это? Ну, прямая бочка, какие-то машины. До речі, ти чуєш, що копи виїхали Копы, блядь, выехали. за тобою, коли тільки сказав, що Да. фонд неправильно? Ну, это выехали вот, зумерский фонг выехал за мной. До речі, я лічу, що не зовсім справедливо асоціювати 28 клаб і фонг. Ну, это правда, но это, типу, як-то так з тягом часу атрымалася, што это візітнай картачкай стала. Хаця першасна такой задумкі не было. Просто это гістарычная з'ява. Типа першасна, яшчэ, бляха, я думал такой, ну, типу, вот мы сейчас з сябрамі прадакшн зробім, і тусы яшчэ будзем рабіць. І адну з іх будзем рабіць фонг. А па выніку фонг толькі. Не, чаму? Ти ж французький постпанк, Французский постпанк. на яким я грала німецький New Wave Это рэбл тема. і індастріал. У меня просто мало французских коннекшенов. Ну, это правда. Типу, мне по агулом хотелось б, напэўна, рабіць розныя тусы. Типу, потому что мне шмат чаго падабаецца, шмат чаго я збіраю з музла. Типу, вось фонг збіраю, это ўжо зразумела. Типу, французскі, нямецкі New Wave постпанк, панк-рок ёсць, типу... І увогуле это можа стаць праблемкай, калі ты робіш толькі фонг і потым пішаш сваім сябрам у Вільні: «Го, гайс, зробім разам тусу». Они такие: «Да, но только вот этот вот твой фонг». Ну, этот фонг мы не будем играть, потому что... А можно поиграем не фонг, пожалуйста? На фонг-тусе у тебя не фонг поиграем. Я говорю, да, конечно, давайте... Вич-хаус заносите свой. Не, ну Вич-хаус у нас... У нас зараз в афише Вич-хаус стоит. Ну, не Вич-хаус, а Вич стоит просто написано. Ну, ладно, Вич-хаус это еще не так страшно. Типа. А вот я могу поиграть тебя на фонг-тусе техно, вот это страшно. Імунодефіцит чоловіка. До речі, я лічу, що техно-хаус, ну, і хаус, і техно-хаус – это нормальні стилі. Ніяких праблем з гэтымі стилями я не бачу. Калі хтосьці хоча іграць гэтыя стылі, і камусьці падабаецца дрыгацца і танчыць пад гэтыя стылі і слухаць іх, Играйте без нас, коли ласка. на здароўе. Я жартую, мне так само все окей с хаосом. Просто я его не слухаю. Что ты хотел по жыцці рабіць? Давайте прорезюмируем. Ты хотел рабіць тусы і здымаць відосы. І обогатиться, хутчэй за ўсё. Обогащение это самое главное. Мы все это робили ради грошей. Что из этих 3 У пунктов? меня в кишене жирная котлета. Ну, литерально. Мы вырашылі пакарміць птушак пасля здымак. Да рэчы, як напісана, я, магчыма, уже казала гэта. Кино? Ну. Это я бачив мем недавно, типу, де сидять 2 курицы и размовляют, их на талерках лежат яичницы, и она такая говорит, ну, курица петуху кажет, типу, як у тебя справа? И он такой: Маргарет, что мы, блядь, едим? Да. Это классика. Это до того, типу, як кормить петушек котлетами. Я, до речі, вегетаріанство слеш пасіўна веганю. В мой рот потрапляюць сыры і яйкі. Дякую, што паслухалі. Вот. Я, магчыма, это уже вы могли это ад мяне чуць, но не шкада такое паўтарыць другі раз. Як напісана в Гдыне Орловой на клифе. Это еще древнегреческое понятие. Да, и в тюрьме так еще казали. Не датыкай наркотиков и ніколі не кармі птаков хлебом. Таму што апрацаванае тесто в страўніках птушак разбухает, и птушки жрут шмат, и у іх потым страўнік, ну, типу, прямо, ну, раздуваецца, забіваецца. Птушкам непрыемна, балюча, и яны нават ад этого могуць памерці. Я літаральна на днях бачыла, як какие-то купальшчыкі, туристы и туристки кормили птаков хлебом. Также я максимально не згодна, в Duolingo ёсць табе пул словаў накидываюць,
Ну, як мінімум в польскай, но я ўпэўнены, што на любой мове. Там ёсць хлеб, і там ёсць птак, і там ёсць дзеяслоў «е», ну, тыпу «есть». І, канешне ж, там ёсць птак е хлеб. Это трэба... Ну, я б не Убирайте. Я б не сказала забараняць, таму што это вот хуйня аўтарытарная. Но я сказала б так, трэба праводзіць тлумачальную працу, трэба даносіць, што накрывачкі мы збіраем асобна, пластык і метал асобна, змяшанае смецце разам з бруднай паперай, асобна і чыстую паперу асобна, і птакаў мы не кормім хлебам. Калі вы будете выконваць гэтыя простыя пункты, вы, можа быць, не адчуеце, што вам стала легчэй жыць, но агулам всім нам, як чалавецтву і нашым патомкам, будзе троху лягчэй жыць, таму што так мы запёрджваем планету павольней, чым мы зараз запёрджваем. А яшчэ вы можете атрымаць ад гэтага адчування асалоды, ці што вы якая-то троху больш лепшая персона, чым былі да гэтага. Дзякуй, што паслухалі. Я зараз подумал, ты глядел третий сезон Твин Пикса? Ну, трошечки хотя бы. Я весь глядела. А весь глядела. Полторы раза. Там ёсць, я не памятаю, Джерри его звалі, ці як, які быў у другім ці першым сезоне псіхолагам, а ў трэцім ён пачаў весці падкаст. Да, ахуенно, вот я обожаю. Это, блядь, вельмі было падобна. Ну, не, ну трэба там А ще это золотой топор, всего 55-90. Да, лопата. И мы откопаем Америку из грязи. Да, и там было... Ну, ён, ведаеш, ён такой прям... Я ебашила умеренно, мне падаецца, а он прямо, ну, такой 5 минут хвилинки ненависти. Поглядим тебе просто 20 год, типа, який у тебя подкаст будет. Блядь. До Коля! Не, ну я могу стать Джерри, чисто теоретично. А он Джерри был? Ну я не памятаю, ну карацей. Я буду Джерри. Я недавно згадала, як калі я была ультрапіздючкай, дарослікі казалі «лепім расход». Это такая охуенная фразочка. Лепим расход, мне подобается лепим расход и наход ноги. Это классно. Ведаешь, такое наход ноги? Нет. Это карацей, трэба мэкнуть чарочку перед тым, как сысці з бара, напрыклад. Ага. Ці з дома. Это наход ноги. А, понятно. Каб нога шла, як бы. Абсолютно. Каб, ну, зразумела, да. Як бы падштурхнуць эту кабылу троху. Фан-факт, до речі, типу... Я больше не подштрухиваю кобылу, уже полгоды. О, вот это, да, туса тусой, мы робим тусу, это круто, культура, але, и приходите на тусу, але Артём реально как аквапарк. В аквапарке охуенно. Блять, а можно мы не будем цитировать? Да, пошел нахуй контейнер и техника. Да, это кропка. Карацей, я полгоды не уживаю алкоголь уже. Уявляете себе? Да, і наша... І ще під шумок кинув піць каву. А ви бачили, напевно, по минулих подкастах, як виглядає наше асяроддя? Там вот эта панелька, вот эта хата. Хтонь. Вот это все. Тут все алкашка. Пыльные полички, а Артём очищается, и наше асяроддя очищается. И мы вот живем зараз тут. Да, зараз мы живем тут. Якби, ну, все засталося як раней, мы здымаем дома. Экономим на туалетные паперы, потому что тут листочки есть. Да. Их вельмі шмат. Мы праем одежду вось у Вісле. Артём усталяваў себе на голову саунд-панель, праз якую праз вось кабель и запитывается вся вот эта система. Это псоріаз. Ты, до речі, пазбігаеш адказу на пытанне, таму што я ў цябе запыталася, якіх з 3 галоўных мэтаў праекта 28 Club ты дасягнуў. Нагадваю, это было тусы, здымаць відосы і профіт. Профита нет. Калі шчыра, котлет нема в кішэні, тыпу... Не, ну... Калі лічыць по профиту, то галоўны профит — это духовный профит. Но меня уже заебало, я уже настолько духовная персона, что я уже хочу котлет. Ну, за столько год так-то, да. С котлетами пока не отрымалось. Котлетки, вот так. Веганские. Веганские котлетки. Абсолютно. Соевое мясо. Кстати, это была нативная реклама. Соевый сыр тофу. Бабаски.
Тэхнічна наш заробак з фонк-тусовак можна параўнаць з бабаскамі. Ну, дарэчы, у нас будзе котлета, калі вас шмат прыйдзе на тусу, калі ласка. Блин, я я насідаю, да? Да, ты насідаеш. Ну, тады прыйдзіце ўжо, калі ласка. 55-99. Карацей, да. Так, з котлетамі плохо. Так. Продакшн. Ну, пачалі добра. Зрабілі класны праект. Я пабыў рэжысёрам першы раз у рэжысёрскім крэсле, было ахуенна. Это Атрымаў рубрика досвід. «Годный огонек». Рубрика «Годны аганёк», атрымаў класны досвід. Вот досвід я уже забараняю всем беларускам і В сэнсе беларусам. тады яго ўжо не было такого досвіда. Тыпу, в сэнсе зараз я ўжо магу сказаць, што я пракачаны там пэўных скілов набраўся за гэты час, таму што і пасля гэтага ўжо працаваў там рэжысёрам, але тыпу на момант «Годнага аганька» мне рэжысёрскай вообще 0 практыкі было. І я там типу чарговае соевое мясо атрымаў з этого проекта. Не вельмі шмат грошаў. Прабач, што перабіваю, і я ўжо гэта казал раней, але беларускія беларусы, вы заебали. Хопіць працаваць за досвід. Блядь, я зараз это кажу прямо Анастасіі, якая дапамагае нам не за грош. Чёрт. Так мы поразмаўляем. Все, мы дамовіліся. Вы же будете рабіць саунд-продакшн лекцыю паміж сабой. Что? Карацей, все, карацей. Беларускія беларусы. Вы заебали працаваць за просто так і казаць, што это карысны досвед. У вас уже дохуя досведа. Идите, я себе нават наушника повлю. Идите уже за бабки зарабляйте. Вот. Вы классно все робите. Вот эта рука в герпесе. Значится, но мы зрабілі толькі «Годны аганёк», там еще попрацавалі над парочкой проектаў, типу, один з іх, ну, напрыклад, там «Лайв для молчат домов» мы здымалі. Ну, не мы здымалі, а ребята здымалі, я монтаваў. Ну, короче, типа, с большасці это были маленечкие проектики, типа прям супер маленечкие. Ну, бустанулі вы кар'еру «Молчат дома». Ну, до речи, да. Я думаю, что из-за меня все. Конечно. Вот, короче, тому тоже нет. Ну, в пэўным вядомым якім-то сэнсе трошечки атрымалася. Глядзі, калі... Прынамсі, гэта бустанула маю кар'еру як відэаінжынера, як моушн-дызайнера. Тыпу, я сапраўды пачаў зарабляць з цягам часу нашмат болей, чым зарабляў, там, напрыклад, у 20-м там жа годзе. Я лічу так, што калі ты прыдумаў рабіць відосы і зрабіць гэта сваёй асноўнай дзейнасцю па жыцці, і прайшло 4 гады, і ты не здох в муках, то это сукцес, і мы можем ставіць чек. Абсолютно сукцес. Ну ладно, да, давайте поставим. И у нас тусы остались, типу. Ну, тусы в отрыве от котлет. Типу, вообще все хорошо с этим. Ну, з тусамі таксама, мне падаецца, што калі мы все яшчэ вяртаемся да арганізацыі івентаў, і мы яшчэ не здохлі в муках, в бруде, і булькаем так, ведаеце, в лужыне, такое... Бачите, мы тут, не там. Да, яшчэ... Ну, метров 150 от провала у нас осталось. И мы все еще можем... Дорогой, ты ходишь по охуенно тонкому льду. Карацей, вот я лечу, что 2 з 3 пункты выкананы. И это значит, что на гэтым мы закончим, типу, існаванне 28 Club и зробим, может быть, что-нибудь іншае, а может быть и не зробим. Ну, я зараблю. А може і не зараблю. Ну, карацей, калі не памру, я зараблю. Вось. Было круто. Весело. Но я ні аб чым не шкадую. Долой уныние. А ты вот, Артём, так і не адказаў на галоўнае пытанне, чаму ты вырашыў закрыць проект. Да, карацей, вяртаемся. Фонк нормальный зараз, все хорошо. Зумеры хорошие, так само, типу, это все фикция, это проделки пропаганды, то, что я сказал зараз. Не зараз, а тады. Вот, про чаму закрыў проект. Таму што, ну, карацей, ёсць пэўная праблема з тым, што насамрэч, типу, за клубам 28 скрываецца дахуіще людзей, якія працуюць, типу, на блага высшае, типу, гэтага проекту. І з-за таго, што, типу, ёсць заснавальнік, это я, і, типу, адзін пастаянны ўдзельнік, это таксама я, типу, все гэта хаваецца, і атрымліваецца, што
типу, як быццам бы 28 клаб асацыюецца менавіта са мной толькі. Вот. Гэта нумар 1, типу, да. Калі ласка, напішыце в каментарах, ці сноснае гэта тлумачэнне, чаму Артём вырашыў закрыць Гэта проект. яшчэ не все тлумачэнні. Ну, вот першае тлумачэнне. Напішыце, ці вот пункт 1 это сносно или просто что-то... Карацей, гэта не стасуецца типу з мэтамі як бы канцэпцыі каманды, таму што ну як бы мы першасна гэта напэўна як бы свабодны нетаксічны safe space. Вось, а атрымоўваецца, што у каго-то каму-то safe space, типу, і камусьці лепш, типу, а камусьці не лепш. Ну, карацей, умоўна. Вось, нумар 2, типу, у тым, што 28 Club стаў плотна асацыявацца з фонкам, а типу фонк это клёва, все з ім хорошо, але не аднім фонкам сыты. Я яшчэ мне падаецца, што фонк уже самастойны і можа уже хопіць вісець на шыі ў 28 клаба і можна адпусціць уже этот жанр, і каб он уже сам знайшоў сабе жытло, плаціў, Дзяцей наражаў. Да, і прыязджаў на выходныя в госці к 28 клабу. Так, тому што хочацца рабіць таксама і постпанк, і не ведаю, там дап які-небудзь там. Розныя жанры выкарыстоўваць, типу, ну не выкарыстоўваць, а рабіць тусы з рознымі жанрамі, у тым ліку, мабыць, канцэрты рабіць якія-то гігі. І з-за таго, што 28 Club, типу, плотна асацыюецца менавіта з фонкам, типу, я падумаў, што з гэтым ёсць праблема. Калі мы рабілі папярэднюю тусоўку, стылювку, яна была цалкам прысвечана типу нью-вейву, постпанку, і мне падаецца, што з-за гэтага не прыйшло дастаткова колькасць людзей, типу, якая магла бы. Таму што гэта уже, ну, типу, ведаеш, заўжды вот фонк, а потым вот это, і што это, как это? Напишите в комментариях, ці валідная, по-вашему, на ваш погляд, это отмазка. Карацей, сенс такі, што, типу, 28 Club это 1.0, а хочется 2.0. А может быть, потым і 3.0. Ну, я, до речі, калі ты пачаў накидывать ідэю, тому што, ну, это не было кшталту, що Артём сказал, все, мы закрываемся. Это было, мы збіраліся і абмяркоўвалі, што будзем рабіць далей, хто што хоча рабіць. І калі Артём накінуў ідэю, я просто для сябе растлумачыла, што Артём мастак, і ён так адчувае, і мне падаецца, это галоўны аргумент. І напішыце, ці вы лічыце, што это валіднае тлумачэнне, на ваш суб'ектыўны погляд. Карацей, галасуйце. За што? За левицу. Ну, мне падаецца, это вычарпальная інфармацыя. Угу. Я уже, я гатова абмяркоўваць яшчэ закрыццё праекту і то, чым ён быў. Запытам. Ну. А з чым у тебе, вот, ну, як бы в адрыве ад арганізацыі і всего астатняга асацыюецца этот проект? Ну, з вот. табой. Што, ну, не дрэнна і не добра, это просто, інфармацыя. Вось. А у меня с Полиной тобой. Вот. И таблоид. С вами Министерство андеграунда было. Увидимся на тусовке. Блять, что? Ультрафеминизм, сердечко. Что я вообще умею показывать? Пока, фанаты. О, хорош.